जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मैंने देखिपे आज तो पाग पूरा खराब आज तापर मो देह भी भल ना भिडियो शूटिंग कर रखी किंतु मुझे आरंभ कर नी भिडियोटा रहा 5-6 दिन भिडियो पड़ा भिडियो आज पकड़ाई इच्छा कर देखा कौन हो आसतु आज भिडियो आरंभ करवा जे कि भिडियो आज टॉपिक रही माने 2 जन युवक गोटे झीपाई महाभारत सृष्टि इमती गोटे टॉपिक रही आज आपण मैंने निश्चित देखिए लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे काशिया भाई यूट्यूब चैनल को आपण मैंने
शिकार थोड़ा ही करा। अरे हाँ, अरे हाँ, और क्या ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ କି ଭୁଲ ଠିକ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ସୁଧାରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମହାଭାରତ ଝିଅ ପାଇଁ କେମିତି ମହାଭାରତ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କିଏ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ, ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ଝିଅ ପଛରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଟପିକ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କାଶିଆ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ 23 ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସୁଟିଂ ହେଇ ରହିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ମୁଁ ପକାଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।